Dis weer daardie tyd van die jaar. Die tyd waar jy jou sê kan sê en seker maak jou stem word getel. Die stemproses vir die 2014 MK Awards is nou amptelik oop. Maak jou keuse in 7 kategorieë. Album van die jaar. Pops is een ballonskop, was in die grond, die pop is in mijn mond, stop voor een seconde. Pops is een ballonskop, was in die grond, die pop is in mijn mond, stop voor een seconde. Stereo kids, you're lost, still kids, you can be out late night, dangerous sex in a dress, so I want a piece of you. You're my only stereo kids. Once you started, let's stop pretend. There's no stopping, I will see no end. Ga na mktv.co.za om te sien hoe jy kan stem via web, Mobi of SMS. Elke stem tel. Stemme sluit 20 Januarie 2014. Die 2014 MK Awards.